izinto esiziphelwa moya sazibiza kwamoya sanjalo. Ukuze kucace ukuba amandla ancamisayo ngakaThixo kungowethu. Ke sithi sisezimbandezelweni singaziqini noko. Singathini baza singaziqini. Sithingaze maxawana. Sithi sisezimbandezelweni kodwa singaziqini imbandezelo. Funda bazalwane, sithi sisezimbandezelweni sijongene nazo kodwa singacingi imbandezelo, sibone ukulunga kwakhe. Lisandibimandla sithi sikhahleleka nangazonke kodwa singajongi ingxaki esikuyo, sibone ukulunga kwakhe. Sithi sijongene nesifo kodwa singajongi sona, sijonge ukulunga kwakhe. Sithi sisezimbandezelweni singaziqini noko. Sithingaze maxawambi kodwa singancami. Sithingaze lapho khona lapho khona umuntu ukuthi ithemba likho engalubona umnyango endingaphuma ngawo kule nkamba. Shathani babashaka umakethe unyaka wonke ukasho baze babize ngabagaba ukuthi awufuni umsebenzi wena kodwa ubona yengiyazifaka izinto madoda kodwa ngimshova umanethe uba ngabangikashe. Kodwa nisekhona baze sithingaze ngangazonke sikuhlukumeze zasemzini izinto, uthingaze ngangazonke sikubethe zasemtshatweni izinto, uthingaze ngangazonke kodwa uJehova madoda uhlabelile bagula abantwana kodwa uthingaze madoda umnetho lakho livele kude ubangajonga kuphumeleki bavela benzela nokebo kodwa uphelisa amehlo kubuye, uphelisa amehlo kubuye bavela abantu ngamacetho kodwa uphelisa amehlo kubuye uze kuyise inkosi ngoyisakele. Asela ngothi ngazi sibeka ngomuntu ozule endlini engawubona umnyango. Sithetha ngomuntu ongena endlini emnyama akhangela umnyango angawuboni futhi azibomba ubomi bam buphele ndawufela kule nto asavele sinabantu bazalwana abalilifa loba ndaqala le nto ngoba ndandidepressed ndingafuna ubonwa ngabantu kodwa le nto sendifuna ukusuka kuyo le ngoba andizelwanga ndinje futhi andikhuliswanga ngale ndlela kodwa ndakhangela uncedo loba ngeyiphi into endandenza ndibe nokuthula engqondweni ndibe nokuthula emoyeni kodwa zonke ezi zinto zikhangele zonke kodwa nako umnyango ovuyesu ripathala bashakhalelesha sihlasele kangangazonke kodwa khona umnyango ovuliwe sihlasele kangangazonke kodwa khona umnyango ovuliweyo. Ukhangele khangela ukhangela ukhulu kuba ngantlomoza lo mnyango avuleki kuba ngakhangela lona kuvuleka kuba ngathi ndikholingena apha kulunga kulunga alabashakali babashaya kodwa kuvela ingumisi esiphakathini sokukhangela kwakho engazulazule afune yodwa elahlekileyo azulazule afune yodwa elahlekileyo. Amadoda siyakhangelwa ngabasezulwini siyakhangelwa ngabasezulwini. IBhayibhile imalusi iyayishinga inani yezipho akhangele yodwa ngoba bangathabana uqalisekana but uqalisiwe ngabasezulwini.
Shapakatani Basaya. Shandeli Pakatani Basaya. Mikatala Baba Basaya. Nabo Machinaza Ganani. What an agenda was Madela Kuya Matoka. Agenda was Kadala Kuya Matoka. Siakadela. Baba says, prostitute or Rahab prostitute. Baba na doctor ni sababu mzima ikango na sasa iko. Ukona bahati ngati na kanisa bomzima ngenxa yesimo. Kana zonke ukuthi abasasibina babali kanjani. Kwakunyanzelekile udlule kulo mnyaka udlule kulo kanti izulu lilandele ubufakazi. Khona umnyaka inkosi ekuvulele wena uzokuthethe phansi kanti yona ubufakazi. Bokuthi wakhabanye abathi isimo engikuso sibangela abantu benje uthi nandakhe ndanjalo kodwa nabona uyesu emtabula endikhupha kwisimo esinjani awungaphuma. URahabi wayethenisa ngomzimba kodwa xa ujonga kwihisi yokuzalwa kaYesu uyavela uRahabi ebumnombo wokuzalwa kaYesu. So ngomnye wokhokho bakaYesu kanjani uYesu wazalwa emzini prostitute? Xa ujonga umlilo wokuzalwa kaYesu uyavela ubani wazalwa kubani wazalwa ubani wazalwa ubani wazalwa ubani avela uRahabi kulaa ndlu izalwa uYesu. Ukuyekele mahlazweni khona ukuze uThixo azoveza yena. Funda ntombi sithandaza sithandaza sisuka nasezulwini. Sometimes ukuyekela ubekhalale ukhangele amancedo bona khona isiko amadoda nasezulwini elibagabulala abangabani.
kodwa size singakunamhlobo singcinga zintshaba kodwa size singabinamhlobo umangala kukhona abantu angakufuni bonke kodwa size singabinamhlobo umhlobo soze ungathube naye singcinga zintshaba zonke kodwa umhlobo ukhona namhlobo yazi impilo kamakhulu Yesu wena umhlobo umhlobo wemphefumulo bakhona abahlobo esiba nabo kodwa bayashiyana kodwa khona umhlobo olala nathi asibe nathi ini Yesu wena umhlobo ungumhlobo nathi njengonya owomphefumulo nawe sengisho nje bangaba abahlobo baqale but awulast uphenduka ube ngamathaba kuwo khona umhlobo lebrakashatalika angcono ukwadlula ubhuti wakho ezele naye khona umhlobo angcono ukwadlula utanakho elizele naye khona umhlobo angcono ukwadlula abantakwenu abukhule nabo khona umhlobo angcono ukwadlula udadewenu nezalwa nabo khona umhlobo ngoba nabo zalwa nabo kujikelana nabo ungabulisa nabo kodwa zalwa sibabonile abantu bezalwa kuyo bephuma esibele bonesisodwa ezalwa ngutata family kodwa bona banikezana amagama ukuthi soze sidwabane ungazove bazalwane bezalwa kunye kodwa babulisane bezalwa kunye babulalane kodwa khona umhlobo abadisa bonke nomhlobo ngoba abuzalwa nabo awulazi ikusasa lakho nabo ungayitole ndithi labo buza abantu basesiteksini singazalwa kunye bangilakhuphuka naleteksi ezindiyakuthenga ndikubulalisa ngondizalwa nabo because why uphumelela khona abantu zabo ubona abantu anonisondele nabo wena kuba bakuqhwabela izandla ngoba uyaphumelela kanti ngabona bamtsalele ungaphumeleli wena usokuqala yonke impumelelo yakho kubo kanti abakufaneleli impumelelo awubani wena into yoba uphumelele usokuyo awubani wena ukuphumelela awubani ukubakhangela wena awubani ungenamtshato ongcono awubani ungamanyela ngabantwana awubani bonke abantwana bakhe baqondile abethu bathani benje awubani wena kuba bonke abantu baselebhethe impumelelo yakho kanti babona bathi sizohleka nawe nini bathe busuku zangoza kodwa kunomhlobo madoda phakathi kwentshaba zonke ohlala esondele eceleni kwakho noba abantu bangakakuhluli kodwa khona umhlobo akashiyana kulafana sinhlithwaka nobomi singafi noko sinhlitheka kanobomi kodwa senze njani singafi noko yabona xa ubona thina sinezikhazi esingekasinokuhlubela sikubona siba sidlule uyabona into yoba awusekho ubona into lonke unyamezeleni kodwa nawe ungazazi ukudlule kanjani sinezikhazi madoda ezibhale enhliziyweni noma abantu angaziboni kodwa uma singahlubela inhliziyo yethu ukubona sibe sidlula kuso ungamangala uba sisavayiva kanjani kunomhlobo unomhlobo ebazela sendikhitheka nganxa zonke kodwa sitshanyalalise sendikhitheka nganxa zonke kodwa sitshanyalalise sendikhitheka nganxa zonke kodwa sitshanyalaliswa
Ishunyezwa sithi madoda abantu abangasabakhuliswa ngabazali. Into siyazi yisho bawadutshulwa sineminyaka emithathu. Basingaba. Nisizwe ngabantu madoda singabazi nothando labazali katata. Kodwa singaba madoda sithi khona uthando lwakhe. Alifuna lingulusi phezulu sothando lutata. Simbone ngutata. Singalanda thina ubasisibani eka shumele kunzi ngashumela kopha kwethu sathi yethu basi ngabe sishumele sijonge situation esidlula kuzo mina shumela ngabantu ababhitha kodwa sima madoda silikhona indoda yathonywayo yaqhuma amahlazo wethu singabazi odala kodwa safundisa umuntu uthandwa kanjani safundisa intoba uba ngumzali kanjani. Ngazithanda kaMama engiyaziyo kwanga wabhuma wathuthu ngazithanda kaTata uTata Mthwana ngoze ngimdala umbona 2023 ngonomfazi nabantwana ukumbona namgcina 2001 kodwa ngidibana naye nomfazi nabantwana ngoba imeko endikhule ngayo ayicela ukuthi ngizophelela kuyo imeko yethu abazali bami ndiyambonga uthini ngoba mhlawumbe ngingazange ndazana noKristu kuma mesaphila mhlawumbe ngendilapha phandlapha ngoba uma bezokwenza yonke into because nonyana kodwa ndibone madoda imeko enondisaba uthixo ngoba ifemeli yami ikhona kodwa ndabona kunesikhewu songakunamzali ngoba abazali basenyameni bekhona kodwa khona umzali madoda alapapashathane kwekethani babashayi noba ndibakhulisa ababantwana ndibanikeza uthando engazange lufumana alapashathane babasha konguzalayo ebazalwa onomhlobo mina mhlawumbe ningcono mizala kwalikana lokuthi mhlawumbe utata ungumXhosa umama ngumXhosa noma mna ndibazali ndingowemix mtata ngumSuthu umama ngumXhosa so kwakunophuma kubhakanyela iibhavers ezingafani kuvuke yaseheshele kwangixolabazana yakhe kuvuke umlefe eheshele kuvuka abakwena ngoba ndikhamazalane kuvuke amabhesi ahlangane zibe intwenye kodwa ndimbona uyese ndixokosha ndimbona uyese ndakhela isidima ndimbona uyese ndakha ndikandibona abantwana abantu babone bekhulu ndithi nako umhlobo yes omakazi bami bekhona bengazabagiva apha ndini ndithi ndibonga uYesu owakwazi undiqoqosha ndingabi yingxaki kubo ngoba kodwa uhlupha njengomntu onesibhaco sobuyinkedala nobeqeqesho uthi ukuba bandizali nobeqeqesho ukuba bandikhulisani ayibazalwane kodwa safumana umzali ngabe biyingxaki kubo ndambona uYesu endakhela ikamva ndakhela ikamva adakelika unomhlobo samanye lepasa phande lepekethani basi lepekethani babasi uzombelela nawe sebazanikeze librebo futhi uvuthulule naba bakukhulisana nobusimo sekandlula kusevuka uvuthulule unomhlobo yakadaza unomhlobo madoda unomhlobo sibayaphi lesomishi ngoba sinamagama namhlanje sihlonishwa ngabantu sibe sikondlulisekela wasitima sisezalo wakini ikamva lethu kodwa uJesu ezulwini wasakhela ikamva kanti abasezulwini bayahlela noma bethu bayivala ichapter ngoba bethu
basezulwini bayahleka. Nani siko lale nto sikuyo, nanka amakhanda ethu ngoba wakhona amadoda esithathile ukuzokuzona zethu sibingelele kuyo. Endanyeprekaso njengomuntu wasemadoda wayikhoma inyoka yaphethe kanjani nalowo muntu, kanjani nalowo muntu, kanjani nalowo muntu umulukhwalisi lonke ixesha sisoloko sithwele ukufa kukaYesu. Lonke ixesha sisoloko sikuthwele ukufa kukaYesu. Ndithi lonke ixesha sisoloko senze njani? Sikuthwele. Noma sihamba kubonakala izolo lethu, kubonakala umqolo kaYesu. Noma ngabe singena kwingxaka kusabonakala ithini sembethe ngoYesu. Noma sisehlulakala sabonakala behlulakala ngoba sembethe. Sikuthwele madoda ukufa kweNkosi. Sikuthwele madoda nokuvuka kwayo. Cela abantu ababili bezela phambili. Peter, ngicela uzela phambili. Se wakhile ehlise umhlaba wami yena uthi ngithwala nami Uzakubalela nawe ngoba umamakho umbone intoni, mbonge ngokusaphila. Nje nokuyanxila ngoba umbone ngenaxabiso, mbonge saphila. Noma ngabe engayifuni lento yakho, hlala kuYesu ngenxa yakhe. Ndimdinga noba ndimteketise imbuqu. Ayedwa noba imbuqu kodwa ndithi nanko ndizalayo. Ayedwa appreciate ngawo. Anaza ngathi sisuka phambi Yesu ngoba kusekhona ubomi obungatshintsha ngayo. Kusekhona ubomi obungatshintsha. Nokuya ngibona uba akayifuni lento yenkolo, hlala kuye ngoba amavuso akakhele isidima yedwa. Noma ngabe uyayibona le nto mntanamngekho enamali, khula nayo. Ndathola izwi leNkosi at the age of 13 years. I'm turning 20 years on CC. Noma ngathi ayinamandla, ncekelele ikhona into enekhambileyo.
obukhulu engazange nabuqilika kodwa inkosi yaqheleka. Ndingumunyaka esibini ngoku ndingenayo umlungu kodwa azange alala mlambeni. Uyandonga uthini? Undongandlonyaka endandikhangela ngawo usewafika wandikhipha isipeyisi namabhulu kwangabonakali ihlazo. Suma uyesu madoda ndikhambekele kuye. Usuma uyesu madoda ndiyibonele inkamva lobebaba. Suma uyesu ndibone lowo nhlanga. When we are able to go our market, our team, you call it down. I don't know market, the market, the market, the quarter 7 feet. I remember to go swim. I contract to go sign the contract to what I contract. Remember, Samuel's not like I got laid by 9,000 nano charge. I'm going to go to Hoya. Sikhona lendlela ofuna ngayo ukhona osona yokuthi sisobadeke come in. But the room can against him. Would it live about him? Hey. Among them, what you got to be? Now, Madame can business and not be alive. Whatever way, someone who took us as well. Now we are again. I was a million not even dry away. Timon can go and pack in the program. About what you need is to business. And then the band don't pay. But they take part of everything on the call. Of the routine of design. Exodus 13, 12, verse 13. Exodus chapter number 12, verse number 13. Yeah. Izindlu endikuzo ndiyakuzibona ngegazi. Yeah, but izindlu endikuzo ndiyakuzibona ngegazi. Kukhona igazi bazalwane esizolidla. Kunenyama esizolidla. Ngoba xa sihamba naleli gazi asiqhakatheki. Xa sihamba naleli gazi ivele ivula iminyango lento yethu. Ngoba kukhona isiko esesilenzile. Kunomhlinzeko wasezulwini esesiwenzile. Uthi izindlu zenu mama ndakuzibona ngegazi. Ya? Lona loba ngumqondiso endininika wona. Nawuba ngumqondiso endininika wona. Ndiyakuthi ndakubona igazi ndidlithe. Ndakuthi ndakubona igazi ndidlule. Angafiki kulo ubhubhane. Ndawuthi ndakubona igazi ndidlule. Nabaphakathi endlini basindile ngenxa yalo igazi. Ebazalwane nalo igazi labasezulwini. Ndakubona lona nezinto ezingalungiyo ziyalunga. Ngoba kakufika ingelo sikabhubhane xa senifika kweli gazi iyodlula. Amanye amagama angomambili ukukhuseleka kulapha egazini likaJesu. Ukunqoba kulapha egazini likaYesu.
ngoba ongaphandle phakathi kulendlu legazi usengxakini. Noma ngowalendlu kodwa ubakekho kulendlu legazi emnyango usengxakini. Noma sizalwe kubi ubakekho kulendlu legazi bazalwane alakashathani babasa. Kodwa noma sizalwe kuye kodwa ubuphakathi egazini. Singazelwe kuye esilenge siphakathi egazini. Noma sibilahleka ngaphandle esilenge sisegazini. Ayaphula. Thina siyathile ngiyathanda simanalo fresh. Funda lo. Mama nalo gazi. Uthi mama mnatwana. Izindlu zenu nabo zibona. Noma zingafana ngeminyango. Noma ingangindlu yodwa ehluphekayo. As long as zinephawu legazi. Noma ingodelelekileyo kwezinto zikho kodwa unegazi likaJesu. Izindweni kuzo ndiyakuzibona ngegazi. Lona laba ngumqondisi endinika wona. Laba ngumqondisi endinika wona. Kuba nditshate nonkosikazi ongumakhuma kuba ngekho egazini kofa yena. Kuba abantwana bami abekho egazini kofa bona. Kuba nginomntu yedwa. Ngoba lithi izilongozi umzimba lo uyitempile kaThixo. Amama kakulapho uThixo ahlala khona. Seyele leligazi sibinda ngoba sidla phansi kwendlu ehlela uThixo. Siphume sithwele uThixo. Singangena emoli sifana nabo nesifana. Ngoba sithwele uThixo. Singaphuma endlini yodwa kodwa sifana. Ngoba ukona uhlobo labantu elimthwele uThixo. Akukho ukufa kwethu. Linguwe nje. Akukho ukufa. Yathini ngekho. Lona loba ngumqondisi endinika wona. Ndiyakuthi ndakubona igazi ndigqithe. Angafiki kulo ubhubhani xa nditshabalalisa amayephoti. Sizothandisa. Bengifuna ukubonisa ke ngoku ukuthi kukhona isiko elenziwa ngabalendlu elibenza abafihla abantu. Limande lisiko likukhusela iminyaka sowedwa nomntu endalibhatalisa nandleko lafelwa kakanye kwafindoda sasinda thina egazini lakhe sithola ubomi. Egazini lakhe sithola ukuphila. Asadingi uyamaxholeni siyoqiniswa ngoba imizi yethu iqiniswe nguye. Bazalwane asisabeki izikhombo emnyango ngoba nali gazi liqinisa imizi yethu. Asisadingi kuqatshulwa ngoba saqatshulwa ligazi lasezulwini. Asisadingi intambo zingcene zinezipatsha ngoba khona intambo yasezulwini eyasibiyelayo. Ingxakele intambo isezixeni iyavuselela. Xa utyebayo inayo iyabhitya yona. Xa utyebayo iyabhitya ikuqala iqhawula uphinde ufuneka. And yona xa uhlambayo funeka ungenise emanzini ngoba bazo-expire lo mntu lapha kwesi sipaji. Abantwana bethu abanasipaji banoyezi sibafihla egazini. Sabakhutshwa nomoya uthoba nomoya safa kokwaThixo umoya. Noma siyahamba sibheke iStepkeeper siqale sokhonsanta ngoba sinegazi. Zokubonisa amandla elisiko. Funda ke nceke sithandaza. Funda straight.
verse 28. Ya lemfundiso. Makazicikideke ngokwakhe Qala baphezulu ke ngoku. Sizotyala nangona. verse 23. Ya. Kaloku lemfundiso ndaninika yona mna. Lemfundiso ndaninika mna. Ndayamkela kuyo inkosi. Ayisuke kumavuso. Kodwa isuka kuinkosi. Ya. Le iyokuba inkosi uYesu ngomsuku eyanikelwa ngabo. Ngosuku eyanikelwa ngabo. Yathatha isonka. Yathatha isonka kuthiwa izisebenza lento. Yathatha isonka. Yabulela. Yasiqhekeza. Yasiqhekeza yeswa. Ya. Yathi ngumzimba wami lo. Umzimba wami sonke. Thathani zenenjenjeke ukundikhumbula. Izothenge thathani nidle. Izothi ibithabatha umzimba wami sonke. Thathani nidle. Ya. Oh sorry. Kwangokunjalo iyayithatha nayo indebe. Yathatha indebe. Emva kokuba kutyiwe yathi. Emva kokuba kutyiwe yathi. Le ndebe ingumqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lami. Osungulwa ngokuphalala kwegazi lami. Ngamaxesha onke nisela mayinikhumbuze ngam. Waphalala igazi ngamaxesha onke osukuba nisela. Inikhumbuze ngabani? Ika. Nali sibe sashiya noma sikhumbule inkosi Yesu. Apha udlesi sidlo unokugula emzimbeni uphile. Udlesi sidlo ulimele emphefumulweni ulungise uthixo. Udlesi sidlo uxakene nobubakha uqoqoshe uthixo. Ngoba ukhweleka lona igazi. Athina ubungozi ngokufunda 28. Makazicikideke ngoko. Yiyo lento singazukuzisela umuntu nomuntu makazikhandele. Ezilalini xa kuzokwenziwa isiko elithile amaxhobo onqanqeba ingcawa bathe ingcawa. Ujonga ukuthi lo muntu makasigcwalise ngoba sizokwenza umsebenzi. Nathi bazalwana ikhathazwa. Ngoba utheni futhi Azeke asike isonka eso ayisele nendebele. Esifumaneni asike isonka ayiselele. Ya. Kuba lo utyayo asele uzityela aziselele umgwebo. Awufuna ukunikala lafunda into ezizimanayo. Wanda kubotyayo. Verse 29. Kuba lo udlayo uselayo ngokungafanelekiyo Engafanelekanga. uzidlela aziselele ukugwetywa Awuzugwedwa sithi. engawucaluli nje umzimba wenkosi. Uzityela uziselele umgwebo. Awu ngeke susidle ungasiswanga. Ngoba lento izakwenzela ingxaki yona. Susidle usayazi inhliziyo le yakho isenawo umona. Ngangani na? Susidle usazazi usajola. Ngoba izofaka ingxaki lento. Akungene ebuhlanti ngebhuku. Akungene ebuhlanti ngenhloko. Akungene endlini enkulu ngezihlalo. Kodwa xa usindisiwe uyasidla ngoba kulityala into okungasidisiwe senkosi ukholwa wenzela isiko. Ngoba kulityala into okungasidisiwe senkosi usindisiwe. Kuthi ukuthi uyayiphika inkosi lo yamkela. Cela sifana amehlo sethu. Cela kungaphumi noyedwa ngoku. Wonke lapha endlini. Ezekiel 11 verse 28.
11 verse 23 or 27. 17 verse 23. Verse 23. Kawukhangela. Umnqweno womuntu olilungisa uzala ubuhle. Umnqweno womuntu olilungisa uzala ubuhle. Kelona ithemba lesikhohlakali liza nengqubo. Yeka ithemba lesikhohlakali liza nento? La onke lapha endingavala amehlo. Verse 28, 11, 28. Verse 28. Amen. Izathi kodwa asigungela isono akabi nampumelelo kodwa sivuma asishiye. 28 verse 13. chapter 28, verse number 13.